Ngidon hapo kasinong nosder umiam mahal sudap senasen ni kan tiga jingking kuma plai ngidon ane ngidon ni executive engineer jang umsing division SDO jang Barembong badi kontraktor di ma perkat hing bad IJI badi sekene ke area bapak awal adin kaptu la riaj mata nado la new prabai la pri ini ma perkat di dalam ni ngaso komen ado kata-kata namar kane ka ade ka jingsuk kawai mde sura tang da benta kane ka than ka dong sine ya ka state hi borok kawai namar kane ka long no kum ka hagawai ka leng la banong ka entry ro hagawai ka leng la banong ban ong ka exit ro namar baro kipaj ba kinong le nong man kiwan naguhoti kiwan ni kithan boy borok ya liti bene ban kiu sponsor selong tagalong ka bakaman long ka papasotanat kapala pelong satisfy yang kumapila ya khamat la jong borok kini sahab kini opsal dan nero long ba kakam long kaya sa nga klampa perkara long ba tangkat tukat ni benai ba nimyo man kani ka jingking kana long kat ni ka jing ba da biya da terima ya ka jingking yung mau jingking yung ngen ong long ba kumalapet ada biya kan nga ba di mamam ta sipang long ba sa stang ka finishing man pende bigini giriling kumapi saden sana kini giriling ban pendep ban ai karong bat kidon kutia kijat kijing jing ban pendep ban naliang na tapat da pili pa ba ulu suro uban posa do sa po highway ban li silong chaban pagat jingking dam ba satero satang kandir konsot kinang sa kikam civil work kikam cement kikam ya satang kandir konsot bat nagani kaleng ban mi sa po umiam sa po nong sdar umiam saneta kala long ko padep sa satang ka black topping datong ta kani ka por ngaro ngam don resibon banong tolong gade tang ka jing sokmen bat ka jing bhajing med hi da manta ka state jong hi borok ka we bat khamtam ya ki pajba ki tourist nama kum bangi tip kani ka state me thana jong hi manta nang mi we usnem kanang develop ka tourism kanang promote ka tourism ta bon kilo ki jor ki bana bar ngim mong sura tang na asam na borok khot ni ki be ki jala ki wan ba hi ban jong ya ka silong no ni ulanti ta ka we ka long ka komen long ba mantang la yor yu jingking telong la suki kali khamtami kali he namar kumingi tip manta nagani jingking barim long ba kalakut quality jongka telong ba ki kham sha joda kan leng ko sarkar ban ya kali he manta la adab ngina play la ya nagani ba ki kali he kala ya ban ya ka jo ka por ki kali ri ko le ban ya bat hero ko we ka ba kham kong san long ba kate kadam sa jongi hate badam kate ka parking view point hate lo kan long no ka kami tanat kendet namar ba ka SBT jongi ka we long kanam long sa khorengam sa langam sore kumtu kan long hui bet kin bon ki boss ke ba ya nama sen balala new jingking la kili he ki boss ki lala ben ya sete se SBT don po moyong ke ba ki lala ben ya don po moyong bat kate ka jaka par ki bodam sa kan long no khoi ka busubana ma kumbangi imanta long ba hot ngimdere mangi ben mangi kho e beplik tu driver tang de kim sa de kim le hantu de kim set kim tiu de kim yero hanu ke set bepli sapok kali te kam long raban set ban tiu bepli ki wan hantu ki samet appointment step nang step ki la yami la let kamai ki tu ki boss ki wan ki ba pher ki state mo de ba pher ki state ki district enong na po Assam na po Manipur na po no keleng talong mentah hilong kabe ka comment talong ba ngin yo i biang ba karne ka SBT silong jongi kan long ben ka ba hui bar ka ba itnat kanam long kanja sura kum to bat kane ka parking view point ka bran hate po sno umyam hate po highway kan long ka ba khoi ka subak ba itnat tangan le junga tang kini hi yo le se na leng i executive engineer leng i SDO ikwa ban kan e leng contractor kwa ban kan e ta na ain o sakil kwa ban kan tangan le junga tang kini hi ko subo ngidon hapo kasinong nosder umyam mahal sudap senasen ni kan tiga jingking kuma plai ngidon ane ngidon ni executive engineer jang umsing division SDO jang Barembong badi kontraktor di ma perkat hing bad IJI bade sekene ke area bapak awal adin kaptu la riaj mata nado la new prabai la pri ini ma perkat di dalam ni ngaso komen ado kata-kata namar kane ka ade ka jingsuk kawai mde sura tang da benta kane ka than ka dong sine ya ka state hi borok kawai namar kane ka long no kum ka hagawai ka leng la banong ka entry ro hagawai ka leng la banong ban ong ka exit ro namar baro kipaj ba kinong le nong man ki wan naguhoti
kiwan naguhoti kiwan naging gitan boy barok ya liti brene ban kiu sponsor selong tagalong ga bakaman long ga papasotanat kapalo pelong satisfy yang mapilai ya khamat la jong borok kini sahab kini opsal ram ne long ba kakam long kaya sa nga klampa perkara long ba tangkat tukat ni banai ba nimyo ban i kani gajingking kada long kat ni kajing ba ada biya ada terima ya kajingking yung mau jingking yung ngin ong long ba kumalapit ada biya kar nga ba di mamam ta sipang long ba sa stang finishing ban pandai kini giriling kumapi i chaden kini giriling ban pandai ban ai karong bat kidon kutia kijing terima pandai ban naliang na tapat tapi kita apa dulu suruh uban posa do sate sapo highway ban Silong chuaban pagat jingking dam ba satero satang kandir konsot kinang sa kikam no kikam civil go kikam cement kikam ya satang kandir konsot but nagani kaleng ban mi sapo umiam sapo nong sudar umiam sanete kala long ko badep sa satang ka black topping datong ta kani ka por ngaro ngam don resibun ban ong tolong gade tang ka jing sokmen bat kajing bahajing met hi daman ta ka state jong hi borok ko we bat khamtam ya ki pajba ki tourist nama kum bangi tip kan ka state met hanya jong hi mentanang mi we usnem kanang develop ka tourism kanang promote ka tourism ta bon kilo ki jor ki bana bar ngin mau sura tang na asam na borok khot ni ku bi jala ki wan ba hi ban jong ka Silong no ni ulanti ta ka we ka long ka komen long ba mentang la yor yu jingking long la suki kali khamtam hi kali he nama kum bangi tip menta nagani jingking barim long ba kalakut kability jongka kalakut kability ke jongka talong ba ki khlam sha so daga naleng sarkar ban ya kali ha daman ta da adab ngina play la ya nagani ba ki kali ha kala ya ban ya ka jo ka por ki kali ri ko la ban ya bat hero ko we ka ba kham kong san long ba kate kadam sa jongi hate badam kate ka parking view point hate lo kan long no ka kham internet kindet namar ba ka SBT jongi kawe long kanam long sa khorengam sa langam sura kumtu kan long hui bet kin bon ki boss ke bayat nama sen balala new jingking la kili he ki boss ki lala ben ya sete sepa SBT don po moyong ke bay ki lala ben ya don po moyong bat kate ka jaka par ke bodam sa kan long lo khoi ka busuba nama kum bangi iman ta long ba hot ngimdere mangi ben mangi kho e beplik tu driver tang de kim sa de kim le hantu de kim set kim tiu de kim yero hanu kin set bepli sapo kali ta kam long raban set ban tiu bapli kiawan hantu ki summit appointment step nang step kila yami lalit kamai kitu ki boss ki wan ki bapher ki state mo da bapher ki state ki district enong na po Assam na po Manipur na po no keleng talong mentah hilong kabe ka comment talong ba yin yo i beng ba karne ka SBT Silong jongi kan long beng ka ba hui bat ka ba itnat kanam long kanja sura kum to bat karne ka parking view point ka bran hate po sno umyam te po highway kan long ka ba khoi ka subak ba itnat tangan na lang junga tang kini hi yo let's say na lang i executive engineer lang i SDO ikwa ban kan na ilan lang contractor kwa ban kan na ta na ayon o sa kili kwa ban kan tangan na lang junga tang kini hi ko